biso Zengai, Zeyo, Zenaye. Pendant les 27 ans que j'ai régné, j'ai tendé. Comprenez, là où nous sommes, ça ne se compte pas comme ça. Mobutu SEKO KUKU wa ZABANGA yari yarahimbwe izina ry'Ingwe ya Kinshasa, Leopardo Kinshasa. Mu byukuri Joseph Désiré Mobutu iyo mazina yiswe n'abavyeyi be yavuze ku itariki ya 15 Ukwakira mu mwaka wa 1930 ahitwa Irisara muri Kongo Mbirigi. Aza kwitaba Imana z'indwara ya kanseri ku itariki ya 7 mu mwaka wa 1997 iraba mu gihugu cya Maroc. N'umunyapolitiki wategetse igihugu cya Kongo Kinshasa nyuma za kukibatiza izina rya Zayire. Uniyo tuganira muri kiganiro mwateguriye kandi mugezweho nanjye tuyishimeje d'office. Nimujye kure. Mobutu SEKO KUKU wa ZABANGA n'umuhungu Arumerike Gubemani niwe wabyaye Joseph Désiré Mobutu, akaba yarumboye cyangwa se umutetsi w'umukoroni w'umubirigi wari umucamanza. Se wa Mobutu yapfuye asize umuhungu we Mobutu ufite imyaka 8 y'amavuko. Se amaze gupfa Mobutu yagiye kurerwa kwa sekuru, ariko kera kabaye haza kuba kwa nyirarume. Yize amashuri mu bigo bya Kiliziya Gatolika. Ageze ku myaka 20 nibwo yinjiye mu gisirikare ahitwa Iruruaburg, akura ipeti rya mbere rya gisirikare, ahita yoherezwa muri Etat Major ya Leopoldville, yaje guhinduka Kinshasa mwaka wa 1953. Ageze ku myaka 25, Désiré Mobutu yashyingiranywe n'umukobwa witwa Marie Antoinette Gubiatiwa Yetene wari ufite imyaka 14. Baje kubyarana abana 8. Mu minsi yamaze mu gisirikare yasohotse ari ofisiye wungirije cyangwa se sous-officier mwaka wa 1957, abo umunyamakuru aho yakoreraga ikinyamakuru cyitwaga Le Quotidien Libéral de Leopoldville L'Avenir. Ikinyamakuru cyabivugwaga n'umunyamakuru wari uzwiho ubuhanga cyane witwa Antoine Roger Bolamba, waje kumuhuza na Patrice Lumumba baramenyana, ndetse Mobutu aza kuri indege ku nshuro ya mbere ajya i Burayi, aho yaragiye gukurikirana inama y'ihuriro ry'abanyamakuru i Buruseli mu Birigi. Aragenda mara y'igihe akurikirana ayo mahugurwa. Mu kwezi kwa mbere kwayo mahugurwa yagiyemo mwaka wa 1960, abari bahagarariye ishyaka rya Lumumba yitwaga Mouvement National Congolais MNC basabaga ubwigenge bw'igihugu cyabo, berekeje Buruseli mu nama. Mobutu nakurikirana iyo nama nk'umurwanashyaka wa MNC. Uri mwaka wa 1960, Patrice Lumumba yaje kugira Mobutu umunyamabanga wa leta muri guverinoma nshya yari yobowe nyine na Lumumba ubwe. Kuba Mobutu yari umwe mu bagaragaraga ko bari bahengamiye ku gice cya Lumumba, ndetse no kuba yari umusirikare byagiye bimufasha kuzamuka mu nzego za gisirikare kugeza agizwe umuyobozi wa Etat Major ya gisirikare. Mobutu arakomeye. Icyo gihe nk'umuyobozi wa Etat Major y'igisirikare agendeye ku gitutu n'akagambane ka ambasaderi w'Ubirigi muri Kongo, kubera ko atumvikanaga n'abakoloni bari bakimufiteho ububasha, Mobutu yategetse ko bafata Lumumba amufungisha ijisho mu rugo. Iyo kudeta ya Mobutu yamuhesheje agaciro mu maso y'Ababirigi, bangaga urunuka Lumumba utarubashyigikiye nampa. Mobutu ahita ashyiraho guverinoma y'igihe gito yarigizwe n'abakomiseri bashya ndetse na perezida wa mbere wa Kongo ariwe Joseph KASAVUBU. Icyo gihe Mobutu yahise ajya imbere y'itangazamakuru ry'amahanga arega Lumumba ko yari afite amatwara ya gikomuniste. Icyo gihe kugendera kuri ayo matwara bikaba byari icyaha gikomeye cyahanishwaga gupfa, by'umwihariko mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi. Mu gitabo cya Jean-Pierre Langelier yise Joseph Désiré Mobutu le prédateur du Zaïre dans le cycle des dictateurs, yanditse mu mwaka wa 2019, agaragaza ko icyo gihe aribwo Lumumba yabonye ko ubuzima bwe bwari buri mu kaga, bituma hongera mu mujyi wa Stanleyville ubu witwa Katanga. Yaje gutabwa muri yombi n'ingabo akiri mu nzira ataragerayo. Icyo gihe ngo Mobutu yahise amukira mu buroko aho yakorewe iyicarubozo. Nyuma aza korerwa mu gice cyayoborwaga na Moise Chombe wamwangaga urunuka. Uyu mwanditsi agaragaza ko kumwoherezayo kwabaye nko kumuterera mu rwobo rw'intare, kuko byatumye yicurwa gashinyaguro ku itariki ya 17 Mutarama mwaka wa 1961, ndetse ibisigazwa by'umurambo we bijugunywa ahantu hatazwi. Mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru Le Monde ku itariki ya 13 Gushyingo mwaka wa 1997, yari ifite umutwe witwaga Si le Congo la place flottade Mobutu ultime témoin de l'ancien régime. Bagaragaza ko Patrice Emery Lumumba amaze gupfa, witwaga Murere yahise atangiza urugamba rwo kumuhorera, ashinga umutwe w'inyeshyamba zarwanyaga Mobutu. Mu kanya gato nk'ako guhumbya ziri ku rugamba nibwo zafashe 2/3 bya Kongo yose. Icyo gihe Mobutu yateye inkunga n'abanyamerika bamufasha kugaba ibitero mu gihugu. Iyo nsinzi yagezeho bitamworoheye yatumye Mobutu hakura ishema rikomeye, agaragara nk'umuntu ukunda amahoro, ndetse mu maso y'abanyaburayi bamushyira ku rwego rw'umuhoza w'abaturage bose ba Kongo. Mobutu SEKO KUKU wa ZABANGA ubutegetsi bwe yabwubakiye mu nkingi ebyiri. Hanze ya Kongo yubakiye ku ntambara y'ubutita yarwanyaga abakomuniste, na imbere mu gihugu hayubakira ku mutekano w'ituze mu baturage. Indi turufu yakoresheje nuko ngo yikubiye ubutegetsi
akikiza bamwe mu bakongomani benshi bazamuraga umutwe barwanya ubutegetsi bwe. Byo mwabisanga mu nyandiko ya Amuzati Bukariya Bara yise Inistoire du Panafricanisme yasohotse mu mwaka wa 2014 ku rupapuro rwayo rwa 315. Mobutu SEKO amaze gushyira igisirikare cya Kongo ku murongo ku itariki ya 24 Ugushyingo mu mwaka wa 1965 nibwo yateguye coup d'etat ahirika Joseph KASAVUBU, perezida wa mbere w'icyo gihugu. Icyo gihe yibye umugono iyo leta ya KASAVUBU biturutse ku makimbirane yari hagati ya perezida KASAVUBU na guverinoma ya Moise Chombe wayoboraga intara ya Katanga itarahwemye guharanira ubwigenge bwayo kuri Kongo. Iyo coup d'etat yasamiwe hejuru na benshi mu banyekongo bagashaka wake mu burengerazuba bw'isi barimo n'abanyamerika ndetse n'ababirigi bayiha umugisha. Uretse igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya n'ibyo byonyine byakubisa agatoki ku kandi kubera ko byari bishyigikiye politiki ya gikomuniste. Mobutu ubwe yarwanyaga yivuye inyuma. Amuzati Bukariya Bara muri iyo nyandiko yise Inistoire du Panafricanisme agaragaza ko Mobutu amaze kwirenza Patrice Lumumba yahindutse umutoni mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko imbere y'ababirigi bahoze bakoloniza Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushyize ku ibere. Nyuma y'urupfu rwa Lumumba, ku ruhande rumwe byashimishije bagashaka bwake b'abazungu kuko yarigwa kugendera ku matwara ya gikomunisti, ariko kandi Mobutu akaba yarifuzaga no kugirirwa icyizere n'abakongomani bose bakundaga Lumumba ku rwego rwo hejuru. Niko kureba kure mu mayeri ya politiki avuga ko Patrice Lumumba ari intwari y'igihugu, akaba ari igitambo cya mbere cya demokarasi ya Kongo. Kuva icyo gihe Mobutu yatangiye gukorana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurwanya izamuka ry'ubukomunisti mu karere ka Afurika. Kubera ko gukorana cyane n'abanyamerika, ubutegetsi bwa Mobutu SEKO bwahoraga bushyamiranye cyane na Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ku buryo Mobutu ku butegetsi bwe ategeza asura Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse naho zisenyukiye ntabwo yigeze asura Uburusiya. J'ai parlé de beaucoup de choses, entre autres Moto Abongisa, que seule la commune de Bandalungwa garde encore. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, très chers amis? Soyons sérieux. Turavuga kuri Mobutu. Izina rye ryamamaye cyane binyuze mu nkunga ya Amerika kubera ko yafashaga inyeshyamba zo mu mutwe wa UNITA zari ziyobowe na Jonas Savimbi zarwanya umuhenerezo imyaka myinshi na leta ya Angola, byavugwaga ko yahemberaga amatwara ya gikomuniste. Mobutu yakoze ibintu byinshi birimo nibibi. Ngo kumanywa yihangu ku itariki ya 2 Kamena mu mwaka wa 1966 Mobutu ubwe yari ahibereye ubwo banyungaga ba minisitiri be batatu barimo na minisitiri w'intebe baregwaga gucura umugambi wo kumurika ku butegetsi. Abo biciye ku karubanda barimo Alexandre Mahamba, Jerome Anani, Emmanuel Bamba na Evariste Kimba. Kuva icyo gihe abaturage bahiye ubwoba bamenya ko ari umugabo udakurwa mu jisho. Muri raporo yasohotse mu mwaka wa 2007 yiswe Rapport d'Ibyemaraka profite trop souvent, kuva ku rupapuro rwa 34 kugeza ku rwa 37 hagaragara ko n'ubwo ubutegetsi bwe bwari bukomeje gukaza igitugu bitabuzaga abanyekongo gukomeza kwigaragambya no kwamagana imitegekere y'imibi. Mwaka wa 1969 Mobutu ubwo yategetse yicwa ry'abanyeshuri 12 bari bayoboye imyigaragambyo yateje ibibazo hirya no hino mu gihugu. Abanyeshuri barimo biga muri za kaminuza yategetse ko imirambo yabo ijugunywa mu cyobo kimwe kugira ngo hati itazavaho ishyingurwa na beneyo. Icyo gihe kaminuza abanyeshuri bigagamo yahise ifungwa mu gihe cy'umwaka wose. Abanyeshuri 2,000 bayobenjejwe igisirikare kuko byatangajwe na televiziyo y'igihugu muri icyo gihe. Abanyeshuri bari bagiye gutozwa kumvira no kumenya kutavugaguzwa cyangwa se gufunga iminwa yabo. Muri iyo raporo maze kubabwira yitwa Byemaraki profite trop souvent, mu rurimi rw'igifaransa handitse ngo ils apprenaient à obéir et à fermer leur gueule, ni ukuvuga gutozwa kumvira no kumenya gufunga iminwa yabo. Mu mwaka wa 1971 nibwo Mobutu SEKO yahinduye izina ry'igihugu, uruzi n'ifaranga byose abyita Zayire. Mu mwaka wakurikiyeho yategetse abaturage bose kujya bambara impuzankano cyangwa se costume gakondo agamije gutesha agaciro imyenda cyangwa se costume yambarwaga n'abanyaburayi. Ibya Mobutu ntabwo byarangiriyeho kuko nyuma y'icyo gihe hise anategeka ko abaturage bose bo muri icyo gihugu batakira abanyekongo ahubwo ari abazayirwa cyangwa se Zairwa. Bose bategekwa guhindura amazina ya gikirisitu bakita amazina gakondo ya Kinyafurika. Atanga urugero yita Mobutu SEKO KUNGBENDU wa ZABANGA. Kubera ayo mavugururwa adasanzwe Mobutu abicyamamare aravugwa biratinda ye. Très bonne question. Bavandi boye tete montaninganite. 45 minutes plus tard. Kuva icyo gihe Mobutu yahise afatiraho arakomeza ashyiraho ubutegetsi bw'igitugu bwagenderaga ku ishyaka rimwe rukumbi. Ishyaka ryari MPR mu magambo y'Igifaransa bisobanuye Mouvement Populaire de la Révolution. Kuva ubwo ahita yizamura mu gisirikare yipeti ry'ikirenga rya gisirikare rya Marshal President mwaka wa 1982. Marshal ni ipeti ry'abantu badakorwa mu jisho, aho abahanga mu gisirikare bavuga ko ubwaryo rishatse gusobanura ko
urifite abadashobora gutabarwa mu gihe yatewe kuko aba yemeje ko yihagije ku ngufu. Ayo mavugururamuco ndetse no kwizamura kugeza naho yarameze nk'usengwa n'abaturage bose byashimishije bimwe mu bihugu byagendaga ku matwara ya gikomunisti imyaka ya za 70, bituma bimwe mu bihugu bitangira kubona ko ubutegetsi bwe buri mu marembera. Uko niko batangiye kumwiyegereza, bituma Mobutu atumirwa n'uwari perezida w'igihugu cya Rumaniya witwaga Nicolae Ceausescu. Leta y'Ubushinwa bwa Mao Tse-tung ndetse na Korea ya Ruguru ya Kim wa kabiri Sung bamuha inkunga y'intwaro n'ubufasha bya gisirikare. Ibyo ariko ntacyo byamumariye kuko mu gihe imitwe myinshi ya gisirikare yari yahagurukiye kumurwanya, nta gabo ngabo bose bigeze bagaruka ngo bamufashe. Baramurebereye kugeza igihe ubutegetsi bwe bwose bwarinze burindimuka. Onezero poto. Imyaka ya mbere y'ubutegetsi bwe Mobutu yaregwaga ijisho ryiza ku rwego mpuzamahanga, ariko ibyo byaje kugenda biyoyoka. Icyo gihe igihugu cya Zaire cyafatwa nk'intangarugero muri Afurika. Abashoramari benshi bihutiye kugishoramo imari bakuruwe n'ubukire icyo gihugu gifite burimo amazi, amashyamba, amabuye y'agaciro n'indi mitungo myinshi yandagaye hirya no hino itaboneka hirya no hino ku isi. Icyo cyizere n'uburyo amahanga yabonaga mu SESE cyaje kugenda kiyoyoka gahoro gahoro. Ibyo nibyo byagiye biganisha ku ihirima ry'ubutegetsi bwe. Uko ibihe byagiye biha ibindi, inyitwarire y'ubutegetsi bwa Mobutu yagiye irebwa nabi kubera ko bwahonyuraga uburenganzira bw'ikiremwa muntu, agafatwa nk'umwanzi wa demokarasi by'umwihariko mu burengerazuba bw'isi. Ubukungu bw'igihugu yari yarabushingiye ku cyiswe Zairenisation, bishatse kuvuga ko yabuhariye abenegihugu. Iyo politiki yo gushyira ubukungu mu ntoki z'abenegihugu yatumye amasosiyete y'ishoramari n'inganda by'abanyamahanga bifunga imiryango. Ayo masosiyete yaje kwigarurirwa n'abo mu kazu ka Mobutu ndetse n'ibyegera bye. Byari bitangiye kugaragara ko batari bafite ubushobozi n'ubumenyi buhagije bwo kuyacunga. Ibyo bigo byacungwaga n'abanyamahanga aho bagendeye byarahombye. Ruswa ivuza ubuhuha, ibintu biradogera, iyo migenzereze igusha ubukungu bikomeye, igihugu kirahungabana. Mu nyandiko ya George Mpuate Ndaume yiswe La coopération américaine et le régime Mobutu gratuit yashyize ahagaragara mu mwaka wa 2003, agaragaza ko mu mwaka wa 1986 ubukungu bwakomeje kudandabirana. Abaturage barasonza kubera ruswa yavuza guhuha hirya no hino mu gihugu, habaho ubusumbane bukabije hagati y'abakire n'abakene ndetse n'itonesha ry'uturere tugize igihugu. Ibyo byaje guhurirana no kurwara urukuta rwatandukanyaga Ubudage bwombi rwahirimaga. Intambara y'ubutita ibirarangiye, ari nabyo byakize ku iherezo ubutegetsi bwa Mobutu. Kuva icyo gihe abura inkunga zaturukaga hanze kuko ntiyaragikeneye mu bufasha bwo kurwanya ubukomunisti, ariyo turufu yarishaga. Mobutu asigara mu bwigunge yahanganye n'abamurwanyaga b'imbere mu gihugu kandi nta bushobozi yari agifite bwo kubarwanya. Uwo mwanditsi George Mpuate Ndaume mu nyandiko yise La coopération américaine et le régime Mobutu gratuit avuga ko mu mwaka wa 1990 ukwijujuta kw'abaturage kwaje kuba kwinshi. Yitaye ku gitutu cyavuga mu burengerazuba bw'isi, Mobutu ategeka ko hajya amashyaka menshi, zatumye amashyaka murwanya arwanira kumuta hanze kugira ngo ave ku butegetsi agende. Inama rukuko yashyizweho kugira ngo ikemure ibibazo igihugu cyari gifite yari iyobowe na Musenyeri Hamosengo Pasinya uherutse kwitaba Imana, yamubereye umucamanza imurega amafuti yakoreye igihugu. Etienne Tshisekedi, se wa perezida Felix Tshisekedi uriho muri iki gihe, n'abagenzi be benshi ntago bamworoheye baramujegeza. Mobutu asigara ahuha n'umuyaga, acika intege, yikura mu ngoro y'igitangaza yubatse mu mujyi wa Badorite, ajya kwigungira hitwa Ikawere hafi y'agace avukamo. Muri ubwo bwigunge Mobutu yari afite haje kuziramo uburwayi, maze bumwongerera gucika intege kurushaho. Abamurwanyaga babonye amagara ari kumucika, barushaho kongera ibikorwa byo kumurwanya. Abari mu gihugu bafatanya n'abari hanze batamwifuzaga, nuko bose bamwogeraho uburimiro, bamurwanya bivuye inyuma kugeza igihe bamutsinsuriye. Mwaka wa 1994 nibwo igihugu cyarushijeho guhura n'ibibazo by'ubukene, bikubitana n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zahungiraga muri icyo gihugu mu gihe cya jenoside yakorwaga abatutsi mu Rwanda. Muri ako gaduruvayo kenshi kari mu gihugu cya Zaire, niho abahanga babonera ko ingoma ya Mobutu yari mu marembera, kandi niko byaje kugenda koko. Muri ya nyandiko nababwiye yitwa Sur le Congo, La place flottando Mobutu ultime de l'ancien régime, yasohotse mu kinyamakuru Le Monde mu Gushyingo mu mwaka wa 1997, bagaragaza ko mu mwaka wa 1996 ari bwo Laurent Désiré Kabila n'ishyaka rye Alliance de Force Démocratique pour la Libération du Congo, ingabo zaryo zagabye igitero simusiga muri Zaire ya Mobutu zishyikiwe n'ibihugu by'ibituranyi. Nibwo ku itariki ya 17 Gicurasi mu mwaka wa 1997 ubutegetsi bwa Mobutu SEKO bwahirimye ku mugaragaro mu gihe isi yose yumvaga ko bitari gushoboka. Binyuze mu mishyirano habaye ikintu cyari kimeze nk'ihererekanya butegetsi yari yobowe n'intwari Nelson Mandela wari perezida wa Afurika y'Epfo muri icyo gihe, ikaba yarabereye mu bwato bwitwa Utenika. Bikubitiraho n'uburwayi bwari bumumereye nabi kuko yarwanaga ananyuzamo akajya kwivuza mu gihugu cy'Ubufaransa n'Ubusuwisi. Mobutu rero yabonye ko byarangiye ava ku butegetsi, afata inzira y'ubuhungiro ko ataragishoboye kurwana, ahungira mu murwa mukuru w'igihugu cya Maroc Rabat ku itariki ya 7 Nzeri mu mwaka wa 1997, aza gupfa yishwe na kanseri ya prostate.
umwanditsi Jean Pierre Dangelier mu nyandiko ye yise Joseph Désiré Mobutu le prédateur d'Zaire dans le siècle des dictateurs yanzura agaragaza ko kimwe n'abandi bose bategekesha igitugu Mobutu akimara gupfa umutungo we warafatiriwe, ariko leta ya Kongo igaragaza intege nke zo kwerekana ibimenyetso simusiga by'aho uwo mutungo agomba gusubizwa haba mu gihugu cyangwa se mu muryango we. Ku tariki ya 14 Nyakanga umwaka wa 2009 nibwo leta y'Ubusuwisi yaciye urubanza yemeza ko amafaranga yose yafatiriwe asubizwa umuryango wa Mobutu kubera ko habuze ibizibiti cyangwa se ibimenyetso simusiga byagaragazaga ko ayo mafaranga yari afite yibwe. Ngo rero Mobutu SEKO KUNGBENDU wa ZABANGA wari warahimbwe izina ry'Ingwe ya Kinshasa cyangwa se Leopard de Kinshasa, mu by'ukuri Joseph Désiré Mobutu akaba ari yo mazina yari yariswe n'ababyeyi be. Mbibutse ko yavutse ku tariki ya 14 Ukwakira mwaka 1930 akavukira hitwa Irisara muri Kongo mbirigi. Yitaba Imana azize kanseri y'ubugabo cyangwa se kanseri ya prostate ku tariki ya 7 Nzeri mwaka 1997 iraba mu gihugu cya Maroc. Iyo Ngwe ya Kinshasa umwe mu banyapolitiki bavuzwe cyane mu kinjana cya 20. Nidwema kubashimira uburyo mutega amatwi ibiganiro tubagezaho. Nimukomeze rero mugubwe neza. Mwari kumwe nanjye Tuyishime Jadofisi. Hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ubwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga Hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Ni ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jadofisi.